romantično, ne? Sad je bio John Travolta. Sjećate se John Travolta? Sad je debel ko ja, prije mid smat, znaš ono traje. I sad pazi kako traje radi. Pokazuju zvijezde. Satrete nađu zvijezde, ne? Traje si i pokazuju zvijezde. Sve žule koje su s njim, Olivia Newton-John, jel da? Ona pokazuju cipele. I napravili su pokret. I njegovoj ženi i njegovom ljubavniku se sviđao taj pokret. Ali svi su oni porigavali, gotovo nema više romantičara.